engakavumi nokuthi ngisithandane ngathi mina ukuvuma kwakho okwazi ukuthi ukhona umuntu enginaye mina nawe nje sizojola hayi usisi hayi wavuma usisi hayi kube right yonke into ihambe kahle hayi futhi sisafaka amazipho usisi iside chick iside chick efaka amazipho hayi kube mnandi imana i-communication yakho noma wengane yayi right kakhulu yayise right still ngokukhona nalo okhona iside chick kwaku right kakhulu so ke sathandana nalo sisi ngibe ngithandana noma wengane go right yonke into ngisenza perfect uma wengane hambe isikhathi sithandana kumnandi nalo seceleni usisi lo futhi uma wengane agcine sethola ukuthi engathi sekhona umuntu osekhona because nami ngangiphatheke kahle ngapha manje injabulo ingijabulisa ngeso sikhathi futhi yagcina sengakwazi nokuyibamba noma wengane esebona hayi something wrong khona utshintsho lukhona because iminingi iminyaka sizana noma wengane kodwa engayiboni ama reaction eyayenzeka kodwa ke ngoba usisi lo angase ngimtholile indlela owenza ngayo wenza ukuthi ngikholwa ukuthi uyangithanda ungidlula uma wengane Sanibonani Ntumelani Kgotsong molweni igama lami ngusixolelo kwafikwa and I'll be your host ke into zakuthi ningalibali kaloku ukusilandela phaya ku YouTube @umjolo show Facebook @umjolo show okanye usibhalele i-email phaya umjoloshow@gmail.com okay ke into zakuthi namhlanje sivakatshele kaloku nguye kaloku ubhuti wethu uzazichaza uzasixoxela ke naye ibali lakhe ukuba umjolo wamskema kanjani #umjolo show bhuti wami kunjani ngiyaphila njani sisi hayi ndiyaphila nami asikwamkele kwishow yethu ngibonga kakhulu hey bhuti wami izinto zininzi izinto zininzi ngicela ke bhuti nawe ke usixoxele into yakuthi ukuthi wena umjolo wakuskema kanjani bakuhetha kanjani intasekhaya hayi igama lami ngicela ukuzazi saqala igama lami nguphakamani kwaSibisi bonke indoda esuka khona le koLundi kwaceza isigodi kodwa ekhulele kwaNongoma eBuxton awu yakugqibela kuthiwa kwaNongoma kunentombi kodwa sikhapho ya kunjani impela sisi wami hayi khona umjolo scam hayi yabona ngiqala ngathola intombi ngisaqala ukufika lapha eThekwini oThongathi la ngihlala ngakhona ngafika ngo2010 mengaphosisi 2010 okay hawu ngakhanywa yenye intombi lapha ngifika ngiyindoda yomZulu ngiphuma ngapha kwaNongoma yes ngifika ngakhanywa intombi yakwaNdlovu uGatsheni ubuya beNyathi hawu sukani madoda igama layo kwakuNontsikelelo Nontsikelelo wakwaNdlovu okugcina sekuba umama wengane yami awu sukani madoda sinengane nje indodana impela umfana iyelo Bonifuze ubabwayo inhlifuze ubabwayo ngokunjalo impela ayibona sisi wami wakumnandi ngaleza ikhanda ngoba intombi ngayithola ngangihamba nabangani bami ngihambela nabangani bami because mina isikole ngase ngesiqedini yona yayisafunda isikole yayifunda khona yayifunda khona oThongathi kwesinye isikole ekuthiwa iseNkosibomvu okay mangithi ngisahamba nabangani bami nayi intombi ihamba nabangani bami ayikhethe esixokweni kuthiwa induku ehle igalo ezizolo uthi ngakhetha sikhona ziphelele angithi ke kunjani impela nami ngayibika-ke njengendoda-ke insizwa iphelele ngoba usho nje ngayibika impela intombi yathi yale hayi ngayibika impela khombisa ukuthi khona sengicijekile ngiphuma emakhaya sukani madoda intombi yagcina ngigoba uphondo-ke intombi yaqoma-ke intombi kwakumnandi impela sithandana yonke into sasiyenza yayimnandi nje ngaleza ikhandi sakhula iminyaka silokhu sizwana nathanda neminyaka eminingi sisi wami funa ngabe uma ngathiwa senkantolo ngabe kuthiwa kafuna bekade sashada Nkosi yami ngoba yaphela iminyaka lawo 12 13 hayi
Hawu sajola kumnandi nosisi sajola kumnandi kuthi ngoba wayesakhula ke mina sengithe kuba ngikhulu kuba ngidala kuyena kahle. Okay. Wakhula kwakusayingane efundayo ngoba ngayithola ingakasiqeda isikole yayisafunda nje Bese high school. Sise high school. So yafunda yaqeda yeza tertiary yafunda yaqeda futhi nakhona. Hawu. Nibambile kanjani? Hayi sibambe ngomthetho omdala. Kumnandi kunje sithandana. Hawu saze safika isikhathi sosaba nomntwana wakhula umntwana cause njengamanje senominyaka o7. Hayi sekemdala. Semdala. Semdala. Hawu kwakumnandi kakhulu ngoba ayikho into sasingayenzi naye. Kwakumnandi ngabe ngidlala ngayo umntana omuntu ngendlela wayengiphethe kahle ngakhona. Phethe kahle udala. Wayengiphethe kahle udala, wayengiphethe kahle udala. Ngoba into eziningi sazenza ndawo ayikho into angayisherishi yena. Kwakuyithomi yakho nje. Hayi kwakufana nokuthi umngane wami wayomngane usisi wami ungumama kokho konke. Hayi kwakuyena wafumene yena. Hayi kwakuyena ngoba ngisho igalelo lakhe ngiyalazi. Akekho umunye umuntu ongabuya understand ngaphandle kwami igalelo lakhe alikhanda enhlizweni yami ukuze ngibone ukuthi nami hayi la ngithola umuntu angempela. Angisabawile. Hayi sathandana impela kumnandi ngoba impela ayikho ngoba ngisho ukuthi ayikho into sasingayenzi sasenza yonke into. Mengine yomasenhlana nawe yazi ke kusama safika eThekwini ukuthi kumnandi nginamasenhlana ngithenge lo sweet lo ice cream siyabhejwa thina phela girlfriends allowance ngithenga ama chips lawo o2 abasidle lapha sifundzane sifike lapha koThekwini sihamba amapaki siphume sihambe yonke indawo ngisasihamba nje lesingayi-afford indawo esingayi-afford. Ngoba nengane sisitholile noma isikhona sasiphuma sibe sihambe so3 kube mina yena ingane. Khomza phela ukuthi sesifamily manje. Ngoba nakubo ingane ngathi mase ngiyitholile ngavela kubo ngazovuma icala. Ngayikhipha inkomo nembuzi ukukhombisa ukuthi hayi ngiyavuma ukuthi ingane yami. Hayi wavuma. Phela sazi ukuthi ngiphuma kwaZulu ingane mosuwonile kulowo muzi lowo kumele uyogeza umuzi. Ngenza kanjalo impela hayi kwakumnandi. Hey zafika ngivunguvumu zomhlaba zomjolo. Asikemeka siswami ngasikemeka ngathola umunye usisi. Cha nje ngeke ngidlale ngawo usisi wayengiphethe kahle yabuma ingane yami right. Kwalingeka mina nje ngalingekayo. Ngiphutha nje labalaba kumina kuyo yonke into mina ngona izinto ngaleliso lokuthi umuntu ufisa ezinye izinto engazona ezakhe yabo. Nami ngathi ngihambela nabo abangani futhi labo. Futhi ukuhamba kwami nabangani kwakubuye kungibonisa izinto. Kodwa kulokho ke kulokho ke wangibukisa iscam ngathola iscam kodwa ngangingazi ukuthi iscam phela sisi. Wafumana enye intombi. Ngafumana enye intombi. Ushiya le endlini. Ngishiya lo mama wengane. Uma wengane wasohlala naye. Cha ngangahlali naye. Nawe uhlala kuwo namhlala kithi. Kodwa nje indlela yo communication ayi right kakhulu. Yayi perfect nje kahle ngisho kanjani. Okay. Hayi kwafika ke iscam empilweni yami sentombazane engangizwana naye. Ngangihamba nabangani bami kwenye indawo nje shopping center khona lapha noThongathi. Ngasangena esitolo ngoba nabangani bami saseyithengela inyama yengulube. Siyithandela inyama yengulube. Sithi ayisothenga inyama yengulube nabangani. Mesifika ngaphakathi esitolo ngeke ngisho igama lesitolo. Mangifika ngaphakathi nayi intombi iqhuba itrolley. Qhuba itrolley intombi hayi nami ngiyibike njengentombi ngengensizwa yomZulu. Hayi intombi ichazeke. Yabo. Hayi sikhulume lokho esikukhulumayo okuncane. Ngishiya ngaphakathi esitolo. Shinamba. Hayi ngathathi ngisho inamba ngathathi lutho. Okay. Ngiphumele ngaphandle sesithengile thina siyishiye ngaphakathi esitolo. Bese kuma parking sasesihamba. Naye iphuma eminyango lesi sitolo. Hayi ngivele ngiqhubekela ngigcine khona siswami. Hayi inginike inamba intombi. Inhle intombi le. Hayi nginike inamba
Ichikiza ngisho ihamba. Hey ngoba madoda. Usukani madoda. Ayayichikiza ihamba hayi ngicela amanamba usisa nginika amanamba. Kube mnandi. Hayi usisi angiphathe kahle usisi. Imabhuti. Usisi lo sekungowakho futhi. Lo wetroli. Cha, Uyo seke kuphethe kahle. Lo sisi wetroli sesikhulumile saqeda yonke into esekulunga. Wavuma yonke into. Wavuma yonke into. Same day, same time. Ngoba enye into engakuvezela yona usisi lo wesibili esengimthola. Ayikho into engayazi ngangimfihlelela ukuthi hayi bo ukhona umama wengane enginayo ngoba phela siyabuzana ukuthi ingane umuntu nayo ingane kuze yabo wazi kangcono ngosisi. Kwenzeka kanjalo ngimtshela ukuthi hayi khona umama wengane yami futhi siyathandana sihlukene. Kodwa nawe ndiyakuthanda. Hayi usisi engakavumi nokuthi ngisithandane ngathi mina ukuvuma kwakho okwazi ukuthi ukhona umuntu enginayo. Mina nawe nje sizojola. Hayi usisi hawo wavuma usisi. Hayi kube right yonke into ihambe kahle. Hayi futhi sisafaka amazipho usisi. Iside chick. Iside chick efaka amazipho. Hayi kube mnandi kube mnandi kube mnandi. Imana i-communication yakho noma wengane yayi right kakhulu. Yayise right still ngokukhona nalo okhona iside chick. Kwaku right kakhulu. So ke sathandana nalo sisi. Ngibe ngithandana noma wengane. Go right yonke into ngisenza perfect uma wengane. Khambe isikhathi sithandana kumnandi nalo seceleni usisi lo. Futhi uma wengane agcine sethola ukuthi engathi sekhona umuntu osekhona. Because nami ngangiphatheke kahle ngapha manje injabulo ingijabulisa ngeso sikhathi futhi yagcina sengakwazi nokuyibamba noma wengane esebona hayi something wrong khona khona utshintsho lukhona because iminingi iminyaka sizana noma wengane kodwa engayiboni ama reaction eyayenzeka kodwa ke ngoba usisi lo angase ngimtholile indlela owenza ngayo wenza ukuthi ngikholwa ukuthi uyangithanda undlula uma wengane nami ngasiqemeka ngaleyo ndlela ke leyo ngoba uma wengane khona isigameko la wangibamba khona naye usisi lo wangibamba naye usisi lo sayikhuluma kodwa lo ndaba leyo ngoba wazi wangidekile wahamba ngamtshela lo ngathi nangu lo muntu mase kwenza kanje ngazama ukulungisa ngapha kuma wengane kwahamba vele ngoba uma wengane wayesengibambile ukuthi khonto ekhona wase kunalokho ukuthi hayi ngiyamchithela akasangithembi yabo hayi saqhubeka sajola still sajola sangahlukana noma wengane kodwa lo esazi ukuthi ukhona umangane and usembonile yabo saqhubeka still sajola naye ne-side chick. Ngoba phela njengamadoda nawe yazi ukuthi mawuphatheke kahle entoyeni akwazi ukubaleka kalula nje kanjalo. Angizochaza. Hayi kwaqhubeka kwaye ukujola wajola ngapha ngathandana ngapha nomangane yami. Ngisaqhubeka njalo noma sengibambile kodwa ngisenza lezi zinto lezi kumele ngizenze ngoba ngangizazi umgomo yami ukuthi akumele ngishintshe ngapha kuma wengane ngoba lo muntu wami lo dala ngihamba naye futhi kahle kahle ngiyamthanda yabo nalona naye usisi lona ngathi siyathandana ngala hayi usisi ngapha ke because ngendlela wakwenza la ngayo ngathi usisi waye angazi lezi zinto zena oma model C into kanjalo indlela wayephila ngayo yabo uyitholela umfana wasemakhaya siyajabula ngapha noma ngane nami ngapha ngiyabalansisa yabo kuyinto kanjalo ukuthi ama chance ayetholakala ngoba umangane ngangahlali naye ngangiphinde ngimbone nosisi imake bhuti so wena wobheja macala wena wophosa ngapha uphose ngapha njengendoda kumele ubalansise okay akufuneki uxekele ngancane okay hayi kaqhubeka kwamnandi kanje saqhubeka noma ngane saqhubeka nosisi shothi kwahamba usisi lo wesibili lo ngamthola eShoprite nakusengibiza igama usisi wetroll usisi wetroll
usisi wetroli hayi usisi wetroli sefaka kakhulu amazipho siyajabula nami sengihappy yabona into eziningi nje yonke into nje sesi-happy nje ngasho yonke into sasiyenza si-right futhi isivumelene so nami ngagcina sengithatheka ngikhombisa ukuthi hayi ngiyamthanda naye esakhona mangani sasingahlukene naye hayi kwaba yiso-ke leso-ke siqhubeka sathandana kwahamba usisi lo waba nesikhwele sokuthinini uyabona ukuthi lo usakhona kahambile uma wena manje seshuthi wayesefuna ukuthatha mina athathele uma wengane athathe mina ngibo wakhe ngokuphelele ushiya uma wengane ngoba khona nje lapha akasho khona wathi angihlukane angikhethe between yena noma wengane ngathi mina ngeke ungikhethise kuma wengane yami nawe ufika wena ngathi sesisithi isikhathi sithandana noma wengane yami futhi akazange enze into embi ayikho into wrong ayenzile ngeke mina ngiqhamuze ngithi ngiyamyeka ngingazi bebekho into wrong ayenzayo yabo so lo engakuthandi lokho ngoba saze saqhamukela ephuzini lokuthini ngathi mina ngeke ngikwazi ukuhlala noma wengane yami ngithandane nawe ngamane ngiyeke wena kunokuthi ngiyeke kunegazi lami yes khona igazi lakho ngathi ngamane kuhlukane mina nawe kunokuthi kuhlukane uma ingane yami nengane yami ngathi ngeke ngikwazi ukwenza so sakudiscuss-ke lokho saxoxa wagcina esehlile wathi hayi kulungileke saqhubeka sajola kwamnandi kwathandwana so ngoba vele wayeseqalile isikhwele ukukhombisa ukuthi esekwazi ukungichuzisa ukuthi mina ngichoose between yena noma wengane mina ngakhombisa ukuthi ngichoose uma wengane ukudlula so waba naleso sikhwele ukuthi washuthi uthanda kakhulu uma wengane so ngathi ngizongithi mina kuyena ukuthi engathi uyakhohle ukuthi between uma wengane naye lento sigcina siqala ukuthandana vele ngangivele ngimbikile uma ngane hayi ukuthi ngangimfihla navumelana ukuthi ukhona uma ngane futhi siyathandana sesisithi isikhathi kunanengane phakathi yabo so waba nesikhwele ekuthenini kwesinye isikhathi ngangeke ngihambe ngithi mina ngiyobona ingane wasowuhlala naye no ngangahlali naye sajini so isikhathi esiningi besifonelana yabona isenza ngezinto eziningi so kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngithi mina hayi ngisawubona ingane noma ngisawulanda ingane because ingane bekunokwazi ukuyithatha ngihlale nayo isithe ukukhule ngihlale nayo so2 uma ingane yakhe engekho so ke kwaba yileso sikhwele leso ukuthi mhlawumbe mengiyofuna ingane ngifike ngihlale noma wengane ebe naleso sikhweleke leso ileso sikhwele lesi esenza ukuthi ngibone ukuthi hayi lo muntu akalungile yabo so ke saqhubeka sathandana mesithandana noma wengane naye usisi lo kuhamba kwesikhathi because izinto zami ngizasengezinhle between uma wengane yami nami through yena usisi zasengezinhle kodwa manje ngala kusisi kwakusaright because ngendlela esasiphila ngakhona because manje ngangeke ngikwazi ukuthatha inkinga zangala yilethe ngala ngidila nalokho ngala ngidile nalokho ngala because kwafika isituation ngelinye ilanga usisi ngize ngithi ahlukane yabo because ngiyabona ukuthi ngala akusekho kuhle kanti vele mina ngangifuna ukuluza ngala yabo wanqaba usisi wangisofta ngendlela engikhuluma ngayo ngoba indlela wayikhuluma ngayo way smooth talker into kanjani ngisho kanjalo nanokuthi nami enhlizweni kwakusakhona lokho ukuthi ngiyamthanda naye entweni ayisengenzele zona ukuthenini ukuthi angijabulise into engifunayo wayengenzele not ukuthi mhlawumbe wayengithengela khona lapho ekhipha imali cha izinto nje njengomuntu wesilisa sithandana naye umuntu wesifazane sasizenza ku right befika endlini akhushize endlini nawe umuntu wesilisa uyajabula ukubona umuntu wesifazane ekhushize endlini njengathi nje especially thina siphuma lapha eKZN siyathanda umuntu wesifazane ukuthi uma efika endlini aclean apheke jabulisa indoda yabo into kanjalo so izinto ezinye ngingasho ukuthi zazingijabulisa lezi ezangenza ukuthi ngize ngiheheke ukuthi ngicina
yabo. So ke kwahamba ke isikhathi ke izinto vele zasengezinhle kuma wengane ngasikemeka ukuthi ngigcine sengigxila kakhulu ngapha kulosisi lo. Ngisengigxila kancane ngala kuma wengane. So kwahamba ke usisi kwaze kufika ekutheni ngoba izinto ekwagcina sekwenzeka ekutheni ukuthi ngelinye ilanga lesigameko njengoba nginjena njengamanje nje ithrow usisi lo iside chick lo wangiskema ukuthi angithathe ngapha ngibe owakhe sengayibeka ngamaphesenti mhlawumbe ukuthi ngagcina sengifaka amaphesenti amaningi ngapha kusisi lo engangijola naye iside chick ngase kuyancipha ngapha kumakamfana. So ke kwahamba ngolinye ilanga usisi lo ngibuye emsebenzini wangisasikhulumile ukuthi kumele angibone ngoba ngangizoya emakhaya. Ngafika ngibuye emsebenzini ngalelo langa kwaku-April 13 ngoba nje ikhathi zagodi nje kuba kugodi nje kuleli sonto likagodi kume kwakuLwesithathu bengaphosisi kahle mhla ka-13 2022 usisi ke wafika endlini ngoba sazivumelene ukuthi kumele sibonane vele wayezofika endlini. So ke usisi mayefika endlini oficame endlini ngoba vele ngase ngifikile ngibuye emsebenzini ngafika kuqala sahlala naye yena uyihlalela kwenye indawo nami ngihlala kwenye indawo. So mase fikile usisi lo kwaku right ngoba indlela enza ngayo wafika ngathatha yonke umahagi labantu abathandanayo ngoba into afuna ukuyenza oqala wayefuna ngiyolala naye yabo. So mina idlozi ngoNkulunkulu nedlozi lami bangivikela ukuthi ngoba into eyaqhamuka emqondweni kumina not ukuthi ngangazi ukuthi kuzokwenzakalani cause into eyenzakalayo ukuthi mina ngithi ngicela ukuyogeza kuqala before sikwazi ukuqhubeka nezinye izinto cause ngangade ngibuye emsebenzini ngade ngijuluka yabo emsebenzini ngeke ngikwazi ukuvele ngilale ngaze ngigeza. So ke kwenzeka kanjalo ngageza ngangalala naye ngaleso sikhathi efuna ngilale naye ngoba emva kwalokho ngithe ngisebathroom ngoba waze ngachatha ngeacid ngitshela ukuthi ichibi ayefike nalo usisi. Wena wafumana kunechibi ebathroom? No, usisi wafika nesigubhu owayetheka ichibi. Mina ngase ngithi mina ngizochatha kuqala before ngigeza because vele ichibi ngangasebenza before naye usisi lo bese saye esontweni solilanda wayenelakhe nami nginelami. So ngalo day ngoba vele lami laseliphelile wasethi hayi ngizokuphathela ichibi usebenzise. Nangempela ke usisi lo sengithi ngizoqala ngichathe before ngigeza ngangisebathroom usisi waphuma yaqhamuka lephethe spade ephuma nasekamerweni shoot wayefike nas not shoot because nginesure endlini ngangenaso ispade mina spade wafika naso. So angithi mina ilento ukuthi ngisikemekile emqondweni yonke into ngitshela ukuthi yonke into ihamba kahle because ngazi ukuthi uyangithanda. Ngayitsheli nje ukuthi khona something wrong angangenza yona noma something wrong engenzeka yabo. So nje ngachatha ngalento ngoba yayingishisa la esinyeni ngaphakathi naseyinqini yamuva njengoba ngisebenzisa istomach nje ngisebenzisa isigubhu lesi. So iyona into ekhombisa ukuthi lento yangaafethanga kanani ngaphakathi because angisakwazi ukuyela etoilet. So ke ukuchatha kwakhona ngoba wazi kwenzeka izinto eziningi kwagcina sekunabanye abantu ababemlekelela usisi abantu bakha abaziyo ababe ayebabizile ukuthi bezomsiza kulento le ayenza ayihlosile. Kodwa futhi imbangela ukuthi kwenzeka yonke lento anginyazi namanje yabo. Azange kube khona ngxabano phakathi kwenu okanye sasingaxabene ngoba manje
ngoba baze bangithela ngayo acid bangiphuzisa njengoba nginjena yabo. So impilo yami yaqala ke lapho ke ngalimala ngaya esibhedlela ngizubuhlungu stress okuthini ukuthi why lo muntu lo besenza kahle kangaka kumnandi yonke into ekugcineni usezovela uzongenza kanje ekubeni bekade ku right ekubeni mina ngikwazile ukuthi gcina sengifocus kakhulu kuyena sengishiya umuntu obekade ngiphethe kahle sonke lesikhathi uma wengane yami washiya uma wengane washiyela yena wangiscam ngasho nje ngokusho nje uhlelo lusho ukuthi scam kwaba into kanjani after emva kwayo yonke lento lena eyenzeka uma wengane waziva kanjani yena engakusho kwamhlukumeza kakhulu kodwa ukumhlukumeza kwakhona ngoba njengoba ngichaza nje ukuthi uma ingane yami ngendlela ahambule ngayo umoya wakhe phansi akakwazi ukuthetha akwazi nje uyilungele yes mina vele engaphumayo ngenza imkhuba yami namagcineni wena bhuti wami waziva njani emva kwayo yonke lento le eyayisenzeka okanye eyenzeka singaba seyinhlungwini kakhulu yabona akazi ngaba nezinhlungu ukudlula yabo ubuhlungu manje mathiwa khona ngisho ngangixivisa manje ungihlabe ngenaliti la kufana ukuthi uyadlala ubuhlungu esengidlule kubona yabo isituation esengingafika kuyona ibuhlungu kakhulu nanoma ubani umuntu engifisa ukuthi afikele lokho abuhlungu engangibuza ngalesa sikhathi enye into futhi eyenzeka ngathi ngisasezibhedlela futhi kakhulu umuntu owayemnami engilekelela kuyo yonke into mangithi ngicela ukuthi umuntu wayengisiza kakhulu uma wengane yami wayengisiza ukudlula ifamily yami into wayefika mhlambe kathathu esibhedlela ngeviki noma kabili afika esibhedlela eze kumina sihlale sixoxe angidle lokho anginike angiphathele khona kube right nje kodwa manje mina kimi ngaphakathi ngoba ngangizwa ukuthi ngiguilty kodwa manje futhi lo muntu lo nje umkhuba yami kodwa yena futhi mina vele ngimchithelile ngilimale vele ngisendaweni sendleleni zami zobumnyama yabo ngasho kanje athi endleleni zobumnyama ngoba kahle umuntu akangazi ukuthi ngithandana naye nangala yabo yintoni bhuti wami le eyakukhupha endlini ukuthi ayiphuma ubalisele okanye uxwayise nabanye abantu ngale nhlekela yakwehlela into engathi ingisiza kakhulu ithulele inorganization ikwazile ukuthi ifike ingikhiphe endlini ngoba bese ngingakwazi nokuthi ngiphumele phandle noma ngihambe indawo ezinde ngikwazi ukuthi ngibone abantu ngoba abantu abasangiboni bebengasangirecognize nje ukuthi mina indlela engalimala ngayo ngashintsha nje mina straight so ithuleleni yafike yangithatha endlini ukuthi ifuna ukuthi ngiphumele ebantwini ikwazi ukungisiza ukuze nami ngikwazi ukuphila ngaphakathi yabo enhlizweni ngoba ukuhlala kwami endlini kwangangisizi ngalutho ngoba mhlawumbe ngenzeka ngicina mhlawumbe sengicabanga ukuthi ngiyibulala ngesimo kangikusona yabo okay bhuti wami nanku umbuzo wokugqibela ke ngoku uziva njani ngabantu besifazane uziva njani xa ubona umuntu wesifazane emva kwayo yonke lento le eseyenzekile okanye ubuhlungu sebekufise bona seswami into engaqala yona umuntu wesifazane angamfuni kahle bekusinda bona engibaziyo laba bakithi nabangane mhlawumbe kodwa nje omunye umuntu wesifazane nje mengibuka yena vele ngicasuke ngoba manje njena nje impilo yami ibistakile ungenxa umuntu wesifazane ukuthi umuntu uthi uyamthanda yena agcina sekwenza kanje yabo lonto le nje
yenza ukuthi mina umuntu esifazane ngigcine sengingamfuni. Kodwa ke ngoba ngisho ukuthi ithuleleni yangithatha yangihambisa phambi kwabantu, hayi kwahamba inhliziyo yami isingcono isiright ngabantu besifazane. Waye waqhela. Ya, sengijwayele ukuthi kumele ngiphinde ngiphile nabantu. Sime ngiphile kade ngiphila kusona ngishiya ngoba vele ngesingisiza angiphile nabantu. Hayi kwamanje abantu besifazane hayi sengiright. Ngeke futhi ngibadinwele unomphela. Kodwa manje hayi sengiright kakhulu. Sengiright. Kunento ubhuti endiyivile apha ku social media. Andiyazi ukuthi andiyazi nje kakayichaze bhuti wami. Andifuni ube ndiyichaza. Lo nto le ngeke ngayizwa. Ngeke ngayibona. Nokuthi ngizwile ngiyibonile nje uma ngithi ngithe efonini naye. Ngayibona lento eyayibhaliwe ukuthi lo bhuti lo obehamba kuma social media okhuluma kuma social media ekhuluma nentombazane emshisile ukhuluma iphutha. Because manje into ebhale lapha kuthiwa mina nosisi lo bese ngithandane naye 20 years. Hawu, iside chick. Bese ngithandane naye 20 years. Bese nginengane mina nakhe. Bengikipetile mina. Bozohlala naye. Noma ngingasana noma bengihlala naye noma bengihlala nentombi endlini. Kodwa manje futhi ingane kuthiwa ngayibulala. Ingane yakhe lo sisi lo. Yabo. Kodwa mina bengengikwazi ukuthi ngilokhu ngikhomenta ngibhala ngalesi story ngoba istory singekho ngiyasazi ukuthi asikho. And futhi mina into engifocuse kuyona ukuthi angilungise impilo yami. Ngana konke vele sonke singeke siye endaweni yonke eyodwa ukuthi ngoba sengishare istory sami wonke umuntu sengifisa ukuthi mhlawumbe ngidabule khona umuntu uzocabanga ngenye indlela athi hayi lo ukhuluma into engekho yabo. So okwengane ukuthi kuthiwa mina ngabulala ingane. First thing ukuthi ingane i-birth certificate yaleyo ngane ikuphi? I-death certificate yaleyo ngane ngoba kuthiwa ngayibulala ikuphi? I-case number yokuthi mina ngabulala ingane uma kuthiwa ngivulela icala ikuphi? Yabo. So why mina ngingabi nalo icala enkantolo ukuthi mina ngabulala umuntu? Cause kuba ne-process umuntu mekhona ingane uma khona umuntu oshonile. Cause lapha kubhala nokuthi ingane ngaqinya ingane yafa. Kodwa futhi kunanegazi elikhulunywa ukuthi igazi lagcwele phezu kombhede. How come ukuthi umuntu umqinya mase kuthiwa kunegazi egcwele phezu kombhede? Yabona ukuthi inkulumo engekho so angifuni ukuyintertaina lo ndaba. Okay ke bhuti wami. Since ndike ndakuva apha engxoxweni usithi uma wengane uye wakusupporta emveni kokuba wena uye wambetraya if andiphazame kakuhle ke mhlawumbe awekho amazi onqwenela ukwaphosa kuye. Cha engakusho kuyena ayikuningi kakhulu kodwa manje ngenxa yesikhathi mhlambe kodwa ngingakusho nje engakusho kubalekile. Ngizizwa kabuhlungu kodwa futhi ke ngeke ngisathatha isikhathi esisemuva esedlulile ngisibuyise ngisibeke manje. Ngingaqale ngibonge kakhulu uma ingane yami uma kalubanzi siyamthanda sibiye. Ekungunontsikelelo Ndlovu ukuthi kukho konke angenzele khona ngiseyinhlungwini ngingekwenzeka yonke lento le eyayimenza ukuthi afile ubuhlungu ukuthi sengaze ngimfake kwi-situation engamfaka kuyona. So ngibonga kakhulu yonke into angenzele yona right cause angiboni ukuthi kunomuntu wesifazane ongathi exesimene sikanje mase enza leyo nto. So ngixolisa kakhulu mangane yami ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu abe nawe kuyo yonke into oyifisayo and ngiyacela ukuthi deep down enhlizweni yakho uNkulunkulu afake umoya wakhe ube uthola ukuxola nokuthula okwazi nami ukuthi ungixolele ngoba ngeke ngiqamba amanga akekho omunye umuntu wesifazane engizizwa njengaye ngawe yabo. Ngiyafisa nje ukuthi uthole ukuthula empilweni yakho nawe okwazi ukuthi uxole and ngiyafisa ukube kuyangami ngabe ngiyaqala phansi ukuthi sithandane and ngiyakukhumbula futhi ngakusho nje lokho ukuthi ngisakuthanda namanje because indima edlalile empilweni yami angiboni khona umuntu wesifazane ongenza le nto le ayenzayo.
Ngibonga kakhulu. Sibonge kakhulu bhuti wami. Sisinsiki uzivele mntasekhaya. Okay ke bantakwethu wonke umuntu usivile istory sikabhuti esibhlungu kangaka. Hey, enyanisweni izinto ziyenzeka emhlabeni. Okay ke bantakwethu ningalibali kaloku ukuthi nileqe pha ku YouTube niyo subscriber ni share ni like ke kanti naxa kukhona kwakhona umuntu ofisa okanye ukunqwenela ukusibalisela ibali lakhe angasibhalela pha kumjoloshow@gmail.com. Until next time, enkosi.